no won hweye na wan hwe ase ampa ese ekutie bia mpanifo se ekutie bia wo ho aya na enim ni wurampa wan wo se evangelist Dina Asamoah be kan sembi e bo fifi pride asoye prophet Ogyaba a wo se ekutia no eyo no awaji ato ono so abo evangelist Dina Asamoah din se won hweye na wan hwe ase no no Ogyaba de ene bonne no de wo gitum se waye enti wasre do nyankopon se won fa ne bone nche no ni otosumie no ne yire wasre ne yire boniface ne yire de acha ni otosumie nsa ene na adofo nyina matamfo de mo hihye mo ne nase won pa mo chow sankrofo miense no nim se wafom mo kese pa a eno nti ode patro aba na sankrofo miense nyina so agi atum se wo mo de ne bone ache no nyankopon ne yire ene na adofo wo mo nyina de ache no enti wo evangelist Dina Asamoah a wo te wa wo kan sama ye wo de wonu wo show bo se ni awaye ebi si biemu da wona brabo won ye biemu da eye suan hunu kakraka pa na bayiwa na jeje ne hu sika che den so na wo suro si wo ba be kan because na ne ekono anu odin ampa enfumsu we won ye bi ntia na yire won ye bi ntia nyankopon bi won ye bi ntia na dofo mu nemo evangelist Dina Asamoah prophet Ogyaba se hweye na wan hwe ase watch out me enti prophet Ogyaba mra wo no memfom wo enti wo hia me a enkansem fo yes ametu ani so simple saa sim we say ya matimi agina ne kire se onipa bia ne wo ba wo no ode me baba fo me be ye mini awurade kasam se awurade ma yamfom so fa chebe me ne me wife kasam se maame oba no na ko blackmail me but we a kire me nyansa me sua de fa che wo se me de ache wo oba ne de nyankopon de ene hia ene madofo de ene hia matamfo they should go to hell nipa bia wo ye nani so se wo ye holier than thou hey dia wo gina ho no o hwe yie omo preachi omo keka nsam edi atam Dina Asamoah wunya nware ye wo ba be ware wo ba be vo ayo se wo gina ho hwe yie na wan hwe ase nyamesom yansom se de wo ye no no bia da bia me ka cho se hwe no amu obia mfa na doma chede ana adaw enye sa obawew Jesus asa begina ho akasa wo na wo ye Satan obedada no enso boa sofo boa ya wo bayi nso ade afunti wo hu se de na keka ene wesum mo fa mu gimi fa mfiri wona yanwu na yam the voice again di gina hotonyum adoma chede ni suba ne de na woni mu dada zimi nko anema binumu aba yo se nkom bia na eso di nachi osofo mu a ade afunti mo amumienu na mo aye mo adwene because wetimi ahwe nyame ani mo bompai abodwaman be kan we ide a o de wo kobosom so akoyi wa adwene a enu ontumi nko ababa wayi aba yi ni mo ne sofo Ogyaba mo trend no mo asem na making we me call respect. Who are you to even judge me? Sam from Swaba aso sofo eno kura na ye me ya na sofo kura Bible mu atem an bi su mu atem wo se me de mebu atem sofo Dina Asamoah na o kana sam no eduru be bia no aka so ommo nkwanti nko hwe na chi enne hey, me sure see your sister no. Me sure see your sister ni di matam. But prophet, Ushe the videos la. Prophet ni connection bia. Debi. Onya. Hey. Ebi ate say all can say I want somebody or fetch the free back door. E plead mama mi. Me catch ayi say Ajagraja say oh unia. Oh. Maame no endi no ho few. Enkaso so wa yem say wo debi. Oh. Osoja waka amate abrama me no kura ni mu onim etimi hu se wo di matams ebe yo ya na me hwe sika age wi age afi me ho na ode me akoma ama Dina Asamoah ni turumu fo di matam and ye ha me na me say hey ade wi me nye biem ai me hwe dim say ade wi me nye biem ama mani da ho amamedida ho na sisi ana amamedida ho no ho afi na ye ba be rock well ni ananti akwan so na yakon akoyanim na metamfo yi wo behumi afere wate enya afi na nyame be ma ye so wa ma ye so
ene yesua de adesua ne yesua no Ogyaba ye say Nyankopon no wote de wo yase ne Nyankopon pese wo de kire me ade bi say next time me nkoye bi that's right enti wama me ani da ho hwe say nipa nanka setimi send message akogu me yiri phone so me yiri hwe phone so say ya no no so pushi no de bre me kwai ne trust ne kan message ni nyina ena me ankasa me yi ba betum say eye blackmail eye say enti me ka say me mfa sika na aka na mfa ntum no ena wa send o sa message o ka kire me say o be send wo message or the number kra e kire me ena mko bie me chat na save ye ansa na oba ni hunu say because we nipa eye de anka say be ha no but wo hunu ne say sa oba no de adwen bi na nam use wo no ena de blackmail mu no ena o say we eye nonsense o use wo no na otimi send the message no eno ne clear bibia it is not just a problem na solve that abra was send a message no nim wonim say was send the message no dia collapse ma wade because in the message no catch oba say on sorry nya me honko na me nipa papa oh ono no ye ai it means be busa oba say o say sorry ja me hoko na me nipa papa yi o say se me nso me mo odam say enye mfomso a waye na se me nso ma ye mfomso bi na se nyame de beche me a so no so de beche me na se manfa wo de anchew na me ye ma dwese me sori akwa nipa no adwen na wonya ye nti o send message sa abem it won one kase wonim say wo send message dia say me but no send message ni dia gina me fie o di gina me fie prophet say no incident ni see ye hwewo ni ahwe awuraba no ade a waye no ebe ha ne kina wo oh me cry as masa like me san so bompa ye ma no se suma no oh me suma no me fa bebia ne de ne picture to me fa ne de ne picture to na me busam say enti ahoden na me wo as a leader because one onye leader ahoden na me wo metimi de agina because me na do me de cast ma kokum nipa abra me nkum nipa wo ye hotel tender tv pa cha wo enti ma faster bia mu bi but one no I don't think so wa faster anyoma we mu ne fapem kura enti ni team na wo ne omo ye saa de no oma hunu se oni akoma wo betimi de agina saa de no e no ma push na de anim se wonye saa me wo ho ana me saa dwene me dwene no ho me na manam ko hunu ne picture e wo baabi enti maka kire boys na omo post ne pictures omo nyai maka kire so omo nyai because me dwene na me saa dwene ne da achen o dwene ma wo no umom won say ebeye srepa say aboata tia say wo point osono say wo de me de beye wo won say e funny pa aboanta tia ka kire osono say me no di beyem ne ebehwe de obeyira wa asase ya osono na nkasa no asase no tia so na asase pa na chom won so tare form enti wo se wo de osono beye form a wo ankasa wo form dada enti me busa ho say obi te say abobo ya driver o se me ne dan go take kokontokwa ekọ hin ekọ ba bia because awieye no ono wato ne fapem dada won so afi na wo ba be sha abrabo ase me wo me yire me wo me ma me wo me family me busuafo obi enu wa wayi mi ato atwene se o mate se makoye ade bi sei ma so de ma omo mbagi mi adi no o magi mi adi awie wo bi so awanyi wuni wo pa tuti fashion anum kra onyi wuni woni pa so wo ye nipa bone wo pa fa no ko se Roman father botom kra ye nipa bone wa evangelist dan Asamoah de wo gine hudi ono em so wran so ase na okodi ne bone aba wo ye den kra ahwe a wonya no but prophet Ogyaba aye wa sham komato o se ye nhwe eye dan Asamoah obehwe asema ye nyina yehu eba so attention tv atwantwa me de ba be som akra